Omushaija orikuteekateekwa kuba aisire omwana ogu yamanywa nka Justus Busobozi w'emyaka 40 omutuura w'ekyaro kya Nankora by'omu wodi ya Kirabo omu tawuni kanso ya Kagadi, kandi ogu akaba ashwire omukazi Juliet Businga w'emyaka 20 bitu kandi omukazi ogu akaba aine omwana omwe kandi oisirwe. Abatuura nibagira ngu batwire nibareeba omukazi ogu arikutambura n'omwana we kandi ngu abaire amukurize wenka, nikigambwa ngu abakundi n'aba babandize kurwana bitu ahabw'okugira ngu omwana atandikire kurira nikwo omushaija kumuteera ekiti aha mutwe kandi akafeeraho. Ndeta mukisaka nikisana kiti orunaku rumwe ninyonge ninjya kuswerwa nimpimba omufaliso gwange nukira kifaliso nkiki okubyama nobyamya baju nyonge ningaruka nawo moja kamtomera paka butomera nk'ekisirani kiramuitera omwana wabe nali batana wa harusegere atakumuleka nyuma omwana wa mwekulize omwana we namurolera mu bulimbera abakinu abantu tuko abana bakunywe bindi itwe bitanyuire bakunywe bindi itwe bitanyuire nyoma nyire banywa tonto waragi biyo nibyo manyire nibyo nkozesa kandi mbinywa na rero nati nyuire mondo nyuire ira ikikoranga kinu abana bakuteka mwe enjahi manya bikitwara tugende ikizibu ikinyakuroho mukichweka muno kirengo enjayi ehingurene mu bana basigazi no musigazo ono rugenze kore kintu kino kuruga karaka bali mojo murungi cyonko yaketahirize ibintu byokunywa enjayi ibitokoza bwonge ebyo byamuletera kusisikara. Robert Barora urukansara wa wodi ya Kirabo nagira ngo batunjiro kumanyisibwa ngo omushaija otwire nateganise cyaro yito mwana kandi yahutaza n'omukazi nabone ko kubitamwe nkito bakamukwata bakamuhayo mu mikono ya polisi. Musanga agikora nyumba wa mazima abo kuba musigazo ono tindi mwebembezi kuwonka ndi sento musajja muhemba emisanga agikora kuyibayibe ebintu nabitunda nabinywa ano kwikara atali mukano butahuliriza abazaire misango gwamani ubutahuriza abazaire musango gwamani kandi kugusinge no kuleta bino biyona so nabwe nsongege nisaba abalemi baitu na muno RDC nka mukuru wa security bakolehe ekiragiro ekikuhondekereza abana abakunywa enjayi. George Kiberangor mukuru w'entebe yo kubanza habwa Nankora BSL nagira ngo omukazi ogu akabashwirwa omukeji n'omwana we kandi ngo babire bamazire hiho mwaka gumwe. Ate omukazi ogu akamuhambura hantu almost mwaka nkaguma mu mukazi wenka bari akasuru abasajja nkamunana na rugumba abusoboze na asuru hana yongana agaruka kandi busoboze ali omu abasuma abali notorious abayikaire muno buli naiba buli kantu akatali gama takuiba kintu kimwe. Omwana oyisurwa biraine emyaka 4 kandi yamanywa nka Jordan. Polisi yahika omucweke kandi yachebera omutumbi bwanyuma ya kukwasaba ekikakukora enteekateeka z'okuzika. Gasha kwa Thomas tumwebaze.